E hopu ana Te Arikinui Kuini Nga wai hono I te pō I ngā whetū o Matariki. E huro ana te iwi, kua tai mai Te Arikinui ki Fieldays, ki te tūtaki kanohi ki te kanohi I ngā kaipakihi Māori. No reira, koe nei te āhuatanga e kātatāna ki te ngākau o tō tātou Arikinui, ko te hunga e whakawhanake ana I a rātou, I o rātou whānau, I o rātou hapu, I o rātou iwi, I o rātou hapu. Kei te tautoko a rāhui papa o te kingitanga, o tira o te iwi mana whenua o Ngāti Koro ki Kahukura, I te tūtakitaki haere o Te Arikinui me ngā kaipakihi nei. Kiko nei ka kite koe I te hangarau o te ao, e ki te au I te hangarau kuri I te nei rā, ana kua kore iau, kua kore iaha noio. Nge nā momo āhuatanga, me kapo I a tātou hei taonga whakawhanake I a tātou. Ko manawa hani ahau, no rua tāhuna mātou, ka tū, ko tā mātou Pākihi he miere no te urewera. He kaupapareka tēnei mō karioi ki tahuaroa White o te manawahani ki te tūtaki a kanohi I te Arikinui. Ko ngā miere kia tātou he mānuka hani rawa ko rewa, tāwari, kānuka, puatāne, me tētahi atu ko honey and lime. Tino hikaka, tino pai, karekau ngā kupu. Just really humbled that our Queen stopped in to our Pākihi Māori to have a look at what we do in our taiao, in our space. Ko ana hera hauraki tētehi o ngā kaimahi o Ngāti Haua Mahi Trust e hari koana ki te tūtahi me ngā pakihi Māori ki Fieldays nei. This is our third year here at Fieldays. Our kaupapa, ko te kaupapa matua, ko te whakarauora te whenua, ko ngā mātou whakatauki, ko te tiaki manakitia te tangata, tiaki manakitia te taiao. Looking after our people and looking after our whenua. Ki te titiro tātou ki runga ki ngā whenua Māori, ko te nuinga e whakatupu kai ana, ko te nuinga e pāmu ana, ko te nuinga e tiri ana I te whenua haumako kia tupu mai ngā hua kia tātou ki te ao Māori. He ohanga tērā. I know that David Tapsell and others are going all out to try and sort that out through Whakaue, and of course we know Rotorua is famous for the tourism space and the tourism offering, but there are a lot of Māori businesses over there like at Te Pā, Tauhara North No. 2, Wetini. Now we've sort of put some money into the Okataina walkway around Okataina and through to Tarawera, and you've got some of these quite upmarket residential accommodation offerings too. E whā ngā whetū ka hopukina e Te Arikinui, ka ngana hoki te mini te whanake Māori ki te hopu I ngā whetū o Matariki ki Fieldays nei. Engari, auare ake, hei te rā horoi hiki ai te kaupapa, o hana nuri mā Aukaha. Ko te reo